Jadi asal mula dia ada bargutan tulang. Barguti kan dia aduh tersangka semacam songon model di padang bolak dia di ratu parapat dokot kalai sawit mulai tanam milas di puan dokot kalai rambir mulai si pirokon bargot tapi sarubo doang kelas ini. Jadi percaritoan asal mulanya on bargotan dia ada tulangnya. Oh asal mula na deh. Oh, Oh, asal mula ba ni bargotan nitong ang cari to nito waktu na jolo. Sana sanda buru bujing-bujing na jeges. Dai dia matuke na jolo cari to. Dai ang gumanurtahan ang waura sa kenyataan di aramat tong niya. Kumayok kon bujing-bujingon. Siya do side na burju, na jujur, na jeges. Naginjang gorang na buru ni raja. Araman to bargo to kikusuni di bakon para raja dia. Kon dia dati dia ang kunaya dati na aray kana sunod kami na paragat dot anay pe ado lukas paragat nay law baru maragat iwan na kun satan ni nang bisa na satan ni ala na borgoyet to ima ada na baru na maragat piwang buat mira naon nang bisa syarat na buat ni nay makurot na ibang go bisa ima pakurot ni na paling halus may nagkukalak tubis man na paling halus kan makurot na kunung halusan di pion ani bahasa ni adat ni bargo to haun ni ron ang buhan ay dunia mo nga deh asal mula na ima bujing-bujing urok ko ni. Jadi cara kerja ni membuat ek neon dia mana tulangnya? Membuat niron do. Membuat niron. Waktu membuat niron berjolo daw sa ngonon di. Membuat na yun. Misal na rong mabargo tiga. Keluar magwalon na guardan di sana guarni daw. Marana ang pertama keluar hal turu guarni maniwan alak lang kali. Napadua ho na hal ti tarong gorang-gorang deh sa tangan. Ang buwalon ni inda terserimbang. Sa do ani ima wala keluar ya. Pete masa bulan. Sa bulan kan may imanirokon. Marmata itok ni alak song bahasa na bahasa Batak na. Ada. Ima ya may bakar. Itu dibakar. Enggak tuh. Oh, mulai bakar. Igotak mana? Ane. Dakkan ada olo. Hari gotak mah pas. Itu ni ane. Itu ni bualon na. Ima igotak. May gual. Gual ane. Tay ko dibukus deh. Muna ibukus busuk deh. Marah bukus tulang. Macam-macam mah hidup ka jadi. Karung ka jadi. Baru inahan na namanggol na paling tidak sebulan satu nga baru bisa tapul setiap minggu diguali maratur hari na bisa na maratur na maraiki udah na hari selasa rabu jam ni pe berarti aku na lekso ni udah sorry ko lang mulu jam 3 sore tetap mulu pagi cara membuat ni biaya tulangnya manggol ni ito kung madabatang nito lang ko ba pamano iba naman ako tangan ni ba baru namanggol na iba mula sa pakal na sa nahanahon sa pertubuan ni gwalon na sampai tujong naan sa tungaling kar may bang manoko na ulang maludang lojong na iba ni so na sa tungaling kar ma-elect sa tour sampai si bintang paling otik tul no 5 nung abis ng tul na ibig sa may iman itapon na. Jadi tulang percaritoan ini biar tulang sudah matang tentang cara kerjanya. Nabi habis tong dengan laki tulang. Maragaton deh. Ang guna maragaton biar deh. Ang guni halap tolong na dangol maragat. Bayar utang. Hindi na istilahnya maragat. Maratong kenyataan dong memang nih. Bisa do marutangi ba ang maragat betul-betul na marutangi saan na maragat yung membayari tadi terong lo debes tilibit kalak adong utang niya mati ya itu bargat ko bulat di mabayar pembayarnya maragat sih terbayar memang saan bargot na tuwi bulan niya ini maraming kenal sa bayar utang
Ano ito lang patak-patang ni Maraga to? Oo. Tangan ba? Tangan niya. Asa dito lang. Ha? Gusto mong maragat? Nang dito lang maragat iba. Dahil na. Malak di ba kang maragat? Korotianin na. Korotianin na. At jawad na, korotiyan eh. Pakpak yan naman. Paknainin na. Nang dito ulit. Uli korotiyan sa nari. Terus kumakorot. Mabatangan. Naranan yung mga bigay. Kuya, karoon na yun. Nasa lusot to. Maka napapinda tangan lang. So, hindi bisa pinda tangan maragat. Kung lagi sa jalak na. Oh, lingirak na. Saras. Imi ito lang eh. Ang minalain be. Patangan yun. Olo. Ibig kang wala maragat iba, mga ano eh, ano, may ilas na eh, kan kami ilas di garo minumilidus ko na hanay, yung gulgur sa ano, Oh, ito lang. ban mahay, ano, Garong eh. do, ban, milas, kung gulgur may ilas na ba, yung sampai milas mahay, garo ni, kung naibay suni gabi to, karit to, na pa di, Jadi ito lang chef ni Ron kan. Nibot ito lang. Ben Matison. ano, ban, onda, sunganon, kung nilok Cara- pa uma, Olo. Cara kerja ni membingkulon biar ito lang. oh, nilok pa mato sa nire, sampai gulgur, ang goon biasa na, masa minggu mo, niro na ilok pala pamanyawat putang. Oh, masa minggu yan. Jadi gula merah namanya. Jadi gula merah. Nang campuran ni ito lang. Narong bas. Baru siap jadi gula merah. Itu dia mau panganan ni ito lang. Itu dia mau Oh. kitibenon. Ba, dong gucap sa ni han tujuan na ito pangan. Tarmat mo ito katipanggilang. Ang gelong. Oh. Dodol.